صبحتون بخیر و پرفیض باشد. کاربران گرامی آزادی ویدیو، امیدواریم در هر کجایی که هستید خوب و سلامتید و البته همراه با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما را در جریان خبرهای تازه بگذارد. امروز 26 می و ساعت به وقت پراگ 7 است. من شالوگل خوجا نوگانی ها را برای شما در چند دقیقه دیگر میگویم. گروه از ساکنان نویای روشن ولایت مختار کوهستانی بدخشان روز 25 می با اعتراض از بازداشت دو جوان دهه بروشن این نویه دست به تظاهرات زدند. مقامات ولایت از دادن معلومات در این باره خودداری کردند، ولی یک منبع نزدیک به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با تصدیق خبر گفت اعتراض ها به قضیه ساکن این دهه شرف قابلوف ربط دارد که 22 می به گمان دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. کارمندان امنیت تلاش کردند دو عضو گروه قابلوف را دستگیر کنند، ولی اهالی محلی به این راه نداد و به کار مقامات حفظ حقوق مداخله کرد، گفت این منبع. روز 25 این منبع با رادیو آزادی صحبت کرده بود. ساکن 44 ساله دهه بروشن شرف قابلوف 22 می بازداشت شده است. خبرگزاری آزیا پلوس میگوید هنگام عملیات قابلوف با کرد هجوم کرده، سردار شعبه نویوی چویانوف سمردین را زخمی کرده است. با نقل از مقامات رسمی قابلوف رهبر گروه سازمان یافته قاچاق مواد مخدر عنوان شده است. روز 23 می عملیات با هدف بازداشت با 3 ساکن دهه ادامه کرده است. بنا به خبر بعضی منبع‌ها هنگام این عملیات ماموران امنیتی به هوا تیر شدند تا ازیام را پراکنده نمایند. یک ساکن محلی با خبرگزاری فرگانه رو گفته است که ماموران امنیتی به احترامانه رفتار کردند و جوانان محلی با آنها وارد کشوکش شدند. بنا به خبر بعضی منبع‌ها با کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی میسر نشده است که 3 گمانبر دیگر را از بین ساکنان بروشن بازداشت کنند. حالا مقامات طلب دارند گمانبران به دست ماموران امنیتی سپرده شوند. رحمتالله زویرов رئیس حزب سوسیال دموکرات خواستار اصلاح قانون درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و حقوق بیشتر به مهاجران شد. روز 25 می در این زمینه به رئیس جمهوری و پارلمان 16 پیشنهاد خود را ارائه کرد. بعضی از پیشنهادها وارد کردن تغییرات به قانون اساسی را در نظر دارد. انتظار می‌رود انتخابات نوبتی پرزیدنتی ماه نوامبر امسال برگزار شود. پیشنهاد اول زویرов این است که تا زمان اعلام انتخابات پرزیدنتی فهرست یا رویخط یگانه انتخاب کننده ها را ترتیب بدهد. تاجیکستان تا کنون فهرست یگانه انتخاب کنندگان را ندارد و نبود چنین رویخط به گفته تحلیلگران راه را برای تقلب در انتخابات می‌گشاید. رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان اینچنین خواسته است مقامات معیار چگونه پیشنهاد شدن نامزد به مقام پرزیدنت از بین مهاجران را مقرر کنند. حقوق مهاجران مهنتی برای جمع‌آوری امضاها به نامزد به مقام پرزیدنت و مکانیزم تصدیق آن در قانون انتخابات مقرر گردد. انتخابات پرزیدنتی در اساس آوازدهی الکترونی عملی شود، افزوده است او. رحمتالله زویرов در پیشنهادهایش به مسئله جمع‌آوری امضاها نیز دخل کرده گفته است در برابر جمع‌آوری امضا در انتخابات پرزیدنتی همچون الترناتیو گرو پولی به مبلغ 100,000 سومانی مقرر کرده شود. سال 2013 نامزدی این حال با نظر و تنها به دلیل آنکه به گفته مقامات امضای کافی را جمع نآورد ثبت نام نشد. به قبل زویرов باید انتخابات پرزیدنتی را 3 ماه پیش از زمان برگزاریش اعلام کنند، اما قبل از آن تغییر الوه های پیشنهادی را به کانستیتوسیا و قانون انتخابات قبول کنند. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان ماه نوامبر برگزار می شود. در سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. اما سازمان های بین المللی انتخابات گذشته را شفاف و دموکراتی اعتراف نکردند و مخالفان رقیبان رحمان را واقعی ندانستند. امامعلی رحمان و پسرش رستم امامعلی از نامزدهای احتمالی انتخابات امسال گفته می شوند، ولی پدر و پسر هنوز درباره اشتراکشان در کارزار سیاسی حرفی نگفتند. پرزیدنت تاجیکستان در 7 سال یک دفعه انتخاب می شود. ولادیمیر ژیرینوفسکی پیشنهاد دارد که از ورود مهاجران آسیای مرکزی به روسیه جلوگیری شود. رهبر حزب لیبرال دموکراتی روسیه در صفحه خود در تلگرام نوشته است به هنگام پاندمی کووید 19 مهاجران زیاد روسیه را ترک کردند و نباید آنها را دوباره به کشور راه داد. به قبل این سیاستمدار باید ورود مهاجران به روسیه محدود کرده شود. ژیرینوفسکی میگوید این پیشنهاد به خاطر بودجه کار تامین کردن خود شهروندان روسیه است، زیرا صف بیکاران از حساب آنها زیاد شده است. با عقیده
гуфтаи ӯ Русия метавонад тариқи харидории меваву сабзавот аз кишварҳои Осиёи марказӣ ба ин давлатҳо кӯмак кунад. бигзор шаҳрвандони Осиёи марказӣ дар ватани худ кор кунанд. Русия аз онҳо маҳсулот харидорӣ хоҳад кард, мегӯяд Жириновский. Владимир Жириновский бо суҳбатҳои зидду нақиз дар мавзӯи мухталиф машҳур аст, аз ҷумла изҳоротҳои ӯ дар бораи кишварҳои собиқ шӯравӣ ва боз ҳам ҳамин муҳоҷирони корӣ дар гузашта низ баҳсҳоеро ба миён оварда буд. Зимнан баъди густариши коронавирус дар Русия ва эълони реҷаи карантин дар ин кишвар теъдоде аз муҳоҷирон мехоҳанд ба ватанҳояшон баргарданд, аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон низ. Ва саволи асосӣ дар ин бора кай боз шудани марзҳост, санаи боз шудани марзҳо миёни кишварҳо бинандагони азиз ҳанӯз маълум нест. се тарҳи ҷамъиятии мақомоти Тоҷикистонро барои пинҳон доштани омори воқеии гирифторон ва ҷонбохтагон аз бемории COVID-19 танқид карданд. изҳороти ихтиёриёни тарҳи kvttj.info, тарҳи расонаии медиамаркер ва ҳайати ибтикори ҷамъиятии COVID-19 Тоҷикистон рӯзи 25 май дар фейсбук нашр шуд. дар он ҳамчунин аз мақомот тақозо шудааст ки карантини нарм ҷорӣ карда хидматрасонии полакӣ дар соҳаи тибро бекор ва маоши кормандони тибу ниҳодҳои ҳолати фавқулодаро 3 баробар зиёд кунанд. ҷубронпулӣ ба оилаҳои пизишкони фавтида аз COVID-19 ва шомил шудани фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ба истиёди ҷумҳуриявӣ муқобила бо коронавируси нав аз пешниҳодҳои дигари онҳост. баъд аз эътирофи мавҷудияти коронавирус дар Тоҷикистон, чанде аз пизишкону коршиносон ва хабарнигорон низ пешниҳодҳои худро барои бархурд бо COVID-19 ва пуштибонӣ аз табибон ба ҳукумат ироа карда буданд. се тарҳи ҷамъиятӣ нақши мақомотро дар рад кардани эътирофи вуҷуди COVID-19, интиқод ва матбуоти мустақил ҷомеаи маданиро дар огоҳии мардум дар ин давраи буҳрони беҳдоштӣ муҳим арзёбӣ намуданд. дар баёния аз ҷумла омадааст, хушбахтона сатҳи огоҳии мардум низ ба тадриҷ боло меравад, аммо тамоюли мақомот ба пинҳон доштани маълумот ва иттилооти марбут ба ин беморӣ аз байн нарафтааст. пойгоҳи интернетии kvttj.info ки феҳристи ғайррасмии қурбониёни COVID-19 ва илтиёби шушро нашр мекунад, то 25 май номи беш аз 340 нафарро гирд овардааст. ба қавли масъулонаш 57 нафари онҳо кормандони тиб ҳастанд. мақомот дастрасӣ ба ин пойгоҳро дар ҳудуди кишвар маҳдуд карданд. дар ҳамин ҳол тибқи омори расмӣ шумораи гирифторони бемории COVID-19 дар Тоҷикистон расман аз 3000 нафар гузашт. мақомот гуфтанд аз ин беморӣ то ин дам 46 кас вафот карда 1395 нафар шифо ёфтанд. мақомот дар 2 рӯзи ахир аз коҳиши гирифторӣ ба коронавируси нав хабар медиҳанд. дар як ҳафтаи ахир вазорати тандурустӣ ҳама рӯза аз гирифтории беш аз 200 нафар ба бемории COVID-19 хабар медод, вале 2 рӯзи ахир вазорати тандурустӣ мегӯяд теъдоди мубталошудагон аз ин беморӣ 180 нафар камтар мебошад. дар ҳамин ҳол мақомот дар баъзи шаҳру ноҳияҳо мегӯянд сироятшудагон ба коронавируси нав дар беморхонаҳо камтар шудааст. мақомот мегӯянд ҳоли ҳозир дар шифохонаҳои саросари кишвар беш аз 2773 нафар зери назорати пизишкон ҳастанд. вазорати тандурустӣ рӯзи 25 май гуфт зиёда аз 7000 пизишк барои табобати гирифторони COVID-19 машғуланд. дар ҳафтаҳои ахир шикоятҳо аз камбуди табибон ба маводи эҳтиётӣ дар расонаҳо зиёд садо медиҳад. ҳарчанд масъулини вазорати тандурустӣ мегӯянд пизишконро бо лавозимоти зарурӣ таъмин карданд. дар ҳамин ҳол дар саросари олам қадам ба қадам маҳдудиятҳои марбут ба сирояти коронавирус коҳиш меёбанд. созмони ҷаҳонии беҳдошт ҳушдор додааст ки агар кишварҳо маҳдудиятҳоро хеле зуд лағв кунанд, мавҷи дуввуми сирояти коронавирус имконпазир мешавад. ҳафтаи равон дар саросари аврупо маҳдудиятҳои марбут ба сирояти COVID-19 коҳиш ёфтанд. феълан шумораи расмии гирифторони коронавирус дар саросари олам аз 5.5 миллион нафар бештар буда 346 000 кас аз ин беморӣ ҷон доданд. дар як қабристоне ки дар шаҳри Алматои Қазоқистон барои қурбониҳои бемории COVID-19 ихтисос ёфтааст, шумораи қурбониҳо беш аз он аст ки мақомоти Қазоқистон тасдиқ карданд. рӯзи 25 май бахши Қазоқии радиозодӣ дафни 2 ҷасадро ба навор гирифт ки аз тарафи одамон бо либосҳои ҳимоятӣ ба хок супурда шуданд. дар ин қабристон 32 гури нав мушоҳида шудааст. ин дар ҳолест ки мақомоти Қазоқистон мегӯянд дар ин ҷумҳурӣ 10 нафар аз COVID-19 ба ҳалокат расида. дар шаҳри Алмато
алмато ва гирду атрофи он ягон кас аз COVID-19 нафавдидааст. қабристони мазкур дар деҳаи қараоӣ воқеъ дар 50 километри алмато қарор дошта тавассути як пайроҳа ба ду тақсим шудааст. дар як тарафи пайроҳа 13 қабри мусулмонӣ ва дар тарафи муқобили он 17 қабри насронӣ ба чашм мехӯрад. исломҷон Рустамов, молики яке аз ширкатҳои азими фурӯши сӯзишворӣ дар Тоҷикистон дар бемористони Склифосовский шаҳри Москав аз COVID-19 даргузаштааст. Додохон Рустамов, писари Исломҷон Рустамов, рӯзи 25 май дар суҳбат бо Радиозодӣ ин хабарро тасдиқ кард. Исломҷон Рустамов, муассис ва раҳбари ширкати Газоил ба бемории COVID-19 гирифтор шуда аввал дар хона ва сипас дар шифохонаи дар Хуҷанд муолиҷа мешуд. Бино ба маълумоти дарёфтии Радиозодӣ, пас аз бад шудани вазъи саломатии ӯ нимаи моҳи май, як ҳайати духтурони ёрии таҷҷилӣ бо ҳавопаймои кироя аз Москав ба Хуҷанд омадааст. Онҳо Рустамовро барои табобат ба бемористони Склифосовский шаҳри Москав интиқол доданд. дӯстони Рустамов мегӯянд ҳавопаймо бо духтурон ва ёрии таҷҷилиро шарикони тиҷоратиаш аз Москав фиристоданд, вале ӯро наҷот дода натавонистанд. Ба гуфтаи наздикон, Исломҷон Рустамов рӯзи 24 май дар бемористони Москав даргузашт ва қарор аст то рӯзи чоршанбе ҷасади ӯро ба шаҳри Хуҷанд биёранд. Газоил яке аз ширкатҳои азими воридкунандаи маводи сӯхт ба Тоҷикистон буда дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд шабакаи иборат аз 13 нуқтаи фурӯши сӯзишвориро дар ихтиёр дорад. ва бинандагони азиз, дар охири суҳбат барои шумо аз қурби асъори хориҷӣ мегӯям ки аз тарафи Бонки Миллӣ чунин таъин шудааст. $1 10 сомониву 26 дирҳам аст, 1 евро каме беш аз 11 сомонӣ арзиш дорад. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ бетағйир боқӣ монда 142 сомониву 40 дирҳам таъин гардидааст. бо сипос аз якояки шумо бинандагони азиз, ҳамаи шуморо баъд аз 3 соат дигар боз бо хабарҳои тоза ки дар даст дорам мунтазир мемонам. то он дам худо нигаҳдоратон ва худатонро эҳтиёт кунед.